ассалому алайкум бинандагони арҷманд, мухлисони барномаи Шакаристони ҷон. Инак барномаи навбатии мо дар рӯзҳое сурат мегирад, ки дар Хуҷанди Бостон ҷашни 700-солагии шайх Камоли Хуҷандӣ аст. имрӯз ба ин шаҳри бостонӣ меҳмонони азиз аз дуру наздик ворид мешаванд, то ҳамроҳи мо, ҳамроҳи ворисони шайх Камоли Хуҷандӣ ҷашни бузурги адабиёт, ҷашни бузурги санъат, ҷашни бузурги фарҳангро қайд кунанд. ва дӯстони азиз, имрӯз дар барномаи мо як нафар ҳунарманде, ки худашам булбули хушнаво аст ва солҳои сол дар сари забонҳову манзари дидаҳои мардум қарор дорад ва аз ҳунармандони маъруфи тоҷик маҳсуб мешавад, Фурқат Саидзода ҳузур дорам. ман шуморо ба барномаи имрӯзии Шакаристони ҷон хайрмақдам мегӯям. ташаккур. хуб дӯстони азиз, ман хотиррасон мекунам, ки ишон ба ҷашн омаданд ҳамроҳи ҳамкоронашон аз ансамбли шашмақомсароёни ба номи Фазлиддин Шаҳобуфӣ, кумитии телевизион ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон, ва фикр мекунам, ки мо аз эҷоди онҳо, аз санъати онҳо дар рӯзҳои ҷашн бархурдор хоҳем шуд. хуб устод Фурқат Саидзода, мо медонем, ки ансамбли шумо, ки роҳбарӣ ба деи ин ансамбл ҳастед, як армуғони идона ба ҷашни Камоли Хуҷандӣ овардааст. ман мехостам суҳбата мо аз ҳамин армуғон оғоз шавад. он чӣ гуна армуғон аст, он чӣ гуна ҳадия аст, он чӣ гуна тӯҳфа аст, ки ҳам хотири моро шод мекунад, ҳам рӯҳи бузургвор Камоли Хуҷандиро шод хоҳад кард. бояд қайд кунам, ки воқеан агар мо назар ба сурудаҳои шашмақом назар афканем, онҷо мебинем, ки тамоми ғазалҳои нобу беҳтарин барчида шудааст аз шӯъарои классики тоҷик, ки воқеан ин ғазалҳо дардолудаанд, инҳо розҳои шашмақоманд, розҳои мардуми моянд, созандаанд ва бубинед, ки тури солҳову асрҳо тавонистанд, ки ин ғазалҳо ба дарди мардум малҳам бубахшанд. ва хушбахтона дар шоҳасари тоҷикон шашмақом чанд ғазалҳои нобу созандаи хоҷа Камоли Хуҷандӣ ҷой ёфтаанд. ва агар мо ҳар вақт ин таронаҳо танинандоз мегарданд ва шунавандаро кашон ба дунёи хештаншиносӣ мебарад. ва бубинед, Камол як фарзанди абармарди тоҷик аст, ки тавонист, ки бо кулбори ғазалиёти худ, бо кулбори шеърҳои худ дуньёро такон дод. ва ҳар куҷо аз ин мард бояд ифтихор кард. ва ҳар куҷо, ки қадами шайх расид, шайх Камоли Хуҷандӣ, унҷо як ҳангома шуд. ва воқеан тавонист, ки ба дилу дида ғазалиёташ ва худи инсондӯстиаш роҳ ёфта бошад. ва чандин нафарон, шояд ҳазорҳо роҳи Камолро пеша карданд, мактаби Камолро ҳамчун омӯзиш ба худ қарор доданд. ва як мактаби дард буд, як мактабе, ки мардумро ба андеша мебурд. мардум гумкардаҳои худро дар шеърҳои ноби Камол меёфтанд ва аз Камол қиссаҳо шуд. Камол сартосарӣ қисса шуд ва мардум ӯро дӯст доштанд. махсусан нафароне, ки пайваста дунболи шеър мегаштанд, шеъри асил, дар дарди Камол дардҳои ногуфтаи худро пайдо карданд. ва чун шеърҳои Камол болои тора оҳанг омада буд ва ҳунармандон низ аз қабили он дӯстдорони дардошнои ғазалҳои Камол рӯ оварданд ба ғазалиёти Камол ва оҳиста оҳиста шеърҳои шайх Камол болои тора оҳанг омад ва танинандоз гардид ва вориди шашмақом шуд ва вориди дигар мусиқиҳои асолате, ки имрӯз дар Тоҷикистон арзи ҳастӣ доранд. ва бояд бигӯям, ки устодони санъати тоҷик
ба ин шеърҳои хоҷа камол оҳангҳои хуб бастанд ки имрӯз мо шумо медонем ки тавассути ҳам радио ва телевизион муаррифӣ мешаванд, пешкаши мардум мешаванд. Ва ман як ростӣ чанд иқдом доштам ҳам ба истиқболи 150-солагии туғрали аҳрорӣ ва дар 100-солагии устод Мирзо Турсунзода. хуб як барномаи дигаре созмон дода будем ба истиқболи устод Акашариф Ҷураев ва аз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Бой Муҳаммад Ниёзов. хуб ҳамин хеле як силсила барномаҳое дорем ки ҳам бахшида ба ашъори шоирон ва аз эҷодиёти ҳунармандон. ва як сол муқаддам ман инҷо аз фурсат истифода карда аз шумо сипосгузорӣ мекунам ки бо шумо ҳамкорӣ кардем ва шумо як шакли ин девонро ки ҳоло чоп нашуда буд, шакли электронияшро барои ман равон кардед ва ман водор кардам ҳунармандони ансамбли давлатии Шашмақомро ки ба истиқболи ин абармарди тоҷик омодагӣ бубинанд. ва як барномае мо созмон додем. хуб барнома бисёр сартосар аз Камоли Хуҷандӣ ва ин барномаро мо тавонистем ки дар ин шаҳри зодгоҳи хоҷа Камол ба навор гирифтем ва аз раиси вилояти Суғ, хеле марди фарҳангӣ Раҷабмой Аҳмадзода ва раиси кумитаи телевизион ва радио Нуриддин Саид, аз коргардони бисёр бо маҳорати вилояти Суғ Мирзо Ҷамол, хуб аз Мунира Бону ва аз ҳама он мутасаддиону нафароне ки воқеан моро дастгирӣ карданд барои ба навор гирифтану хуб пахш кардан. ман имрӯз сипосгузорам, миннатдорам ки тавонистанд ки дардҳои моро бо як пешниҳоди хеле хуб ба мардум расонида бошанд. ва ман аз хурдӣ ман ёд дорам ки замони наврасӣ ҳатто таваҷҷӯҳ ба ашъори Камол карда будам. ва инҷо бояд қайд кунам ки ҳамин ғазалҳое ки вориди қалби ман шуда буданд, баъд аз чанд сол чун оҳиста оҳиста бузургсолтар мешудам, устод Бой Муҳаммад Ниёзов равонашон шод буд, бо оҳанг ба дили ман ҷо карданд. ва шояд яке аз роҳҳо пеш гирифта ман ба мусиқии суннатии тоҷик хоса Шашмақом шояд ҳамин таронаҳои устод Бой Муҳаммад буданд ки бо ҳамин ғазалиёти хоҷа Камол ба дили ман роҳ ёфтанд ва ман ин роҳро пеша кардам барои худ. ва дар ҳамон замон ҳамчун як маҳфилҳои камолсароӣ мешуд, яъне ки аз Камоли Хуҷандӣ мо дар маҳфилҳо шеърҳоу ғазалиёти ин абармардро аз бар мекардем ва мехондем. ман чанд ғазалҳоро дар ҳамон замони мактабхонию наврасиям аз бар карда будам ва оҳиста оҳиста чун бузургтар шудем ва омадам ба донишкадаи давлатии санъат ба номи устод Мирзо Турсунзода ва аз он ҷо низ аз устодои беҳтарини мақомдону мақомсаро ман беҳтарин ғазалиёту беҳтарин сурудаҳои онҳоро аз бар намудам, аз бар кардам. ва имрӯз низ дар ҳамон силсила таронаҳои ман ки ман ҳар куҷо дар маҳфилҳоу чорабиниҳои сатҳи давлатӣ ва аз устоди гиромӣ бар оҳанги устод Бой Муҳаммад Ниёзов ва бар ашъори Камоли Хуҷандӣ ман танинандоз мекунам, ин таронаҳо замзамапардозӣ мекунам, зеро ки ман медонед ман аз Камоли Хуҷандӣ бисёр ифтихор дорам ки бубинед ман доимо дар андешаи онам ки як нафар чӣ тавр ифтихор намекунӣ, як нафар фарзанди тоҷик меравад ҳар куҷо ки қадам мегузорад қадамҷои ӯ гулзор мешавад ва одамон ба ӯ пайравӣ мекунанд
одамон худро мисли камол медонанд, одамон ба камол мехоҳанд монанд шаванд, ҳам шеърҳояшон монанд шавад, ҳам худашон, ҳам дунёяшон, ҳам инсонгарияшон, ҳам яъне ки тавониста ки аз дунболи худ беҳтарин нафарҳоро камол ба дунё орад. саломат бошед. ман онҷо ки шумо алон сухан мекардед, суҳбат мекардед, ҳамин хел як аз суҳбати шумо ман воқеан лаззат бурдам. Ташаккур. ман бисёр орзу мекардам, ҳамин дар дилам ҳамин хеле як таманно ҳаст ки кош ҳамаи ҳунармандони мо, санъатварони мо шумо барин ва баъд чанд нафаре ҳастанд монанди шумо суханшинос ҳастанду адабиётпарвар ҳастанд, ҳамин тур бошанд. ва фикр мекунам ки ҷашни камоли хуҷандӣ ин ҷашни фақат адабиёт нест, ҷашни санъат, ҷашни фарҳанг, ҷашни мусиқӣ ҳам ҳаст. хуб ман мехостам ҳаминҷа як суҳбати тахассусӣ мо бошад ки бисёре аз санъаткорон аз ҷумла дирӯз як суҳбат доштам бо ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Ҷӯрабек Набиев. он кас дар суҳбаташон гуфтанд ки вақте ки шеъри камолро мехонӣ, шеъри камол барои ту мусиқишам худаш ҳадия мекунад. ҳамин хеле андеша. воқеан дуруст. ман мехостам ҳамин бардошти шумо ки чанд бар чанд матни ин ғазалҳои камоли хуҷандӣ оҳанг бастед, ин бардошти шумо дар мавриди ҳамин иртиботи мусиқӣ ва шеър ва матн дар шеъри камоли хуҷандӣ ва муносибати масалан як нафар санъаткор ё як нафар бастакор нисбати он, ман мехостам дар бораи як суҳбат дошта бошед. хуб бошад. устод воқеан Ҷӯрабек Набиев ва устод Бой Муҳаммад ва устодоне ки рӯ ба ашъори камол оварданд воқеан гавҳаршиносанд, зеро ки ҳамин худи ғазалҳои Хоҷа Камол оҳанг дорад ва чун дар вазни арӯз навишта шудаанд ва побанди ин арӯзанд ва ҳар вақте ки бадоҳатан ҳам ки ғазали камолро агар мо бигӯем мебинем ки бо оҳанг замзама мешавад, он шеър бо оҳанг замзама мешавад. ва чун шумо бисёр хуб қайд кардед, воқеан на ҳама дарки ин чизро дорад ки хуб чӣ тавр чӣ гуна хуб ғазали камол рӯи тора оҳанг, яъне ки рӯи оҳанг меояд. ва ин чиз бисёр чун маънии орифона дорад, ғазалҳои ирфонист ва бояд оҳанг ҳам дар сатҳи хеле баланд бошад барои шунаванда ва мо ҳақ надорем ки ғазали камолро дар оҳанги бисёр паст иҷро кунем. не ки оҳанг бояд тавъам бошад бо ғазал ва ӯ ба дили шунаванда мерасад ва ӯ вориди қалби ҳар бинандаву шунавандаву дӯстдори оҳанг ва ғазали олӣ бояд бирасад. ва бубинед танҳо ҳамин нафарҳо тавонистанд ки даст ба ғазалиёту девону куллиёти Хоҷа Камол даст ёфта бошанд ва ҳар нафаре ки ҳар чизи рӯидилӣ хонданд онҳо ба дилу дида роҳ наёфтанд. ва бубинед ҳар чизе ки ин устодон хонданд ҳатман вориди қалби мо шуд. ва имрӯз чун онҳо агар ғазалро бо оҳанг яъне суруд дар шакли суруд пешниҳод мекунанд, мо беихтиёр ҳамроҳашон мехонем. агар бигӯянд ки дилмуқими кӯи ҷонон асту тан инҷо ғариб, ҳамроҳи устод, ҳамроҳи хонанда дар ҳамун бале дар образи ҳамун хонанда медароед, ворид мешавед беибо ва ҳамроҳашон замзама мекунед. аммо аллакай бубинед тӯли ин солҳо дар дидаҳои мо аллакай ин оҳангҳо аз забони устод Бой Муҳаммад, аз забони устод хоб Ҷӯрабек Набӣ ва дигар нобиғаҳои ҳунари санъати тоҷик аллакай роҳ ёфтаанд ва на ҳар кас метавонад ки бо Хоҷа Камол гуфтугӯ кунад ва Хоҷа Камол шӯри анҷуманҳо шавад ва ҳар нафар ба дунёи Хоҷа Камол ворид мешавад ки ӯ Хоҷа Камолро мешиносад.
خب چون که خودی کمال خوجندی میگوید در یک غزلش هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود، هر براهیم و درگاه تو اتهم نشود. ببینید میگوید که هر کس حرم تو آمده محرم شده نمیتواند و هر براهیم، هر یک ابراهیم اتهم نیست. ببینید چقدر زیبا گفته است. و در موردی چقدر که اینجا گفته در مورد مناسبت به متن خواجه کمال خوجندی، مناسبت به شعر کمال خوجندی نیز باید که هر هنرمند، هر هنرور در سطح بلند از چشماندازی بالا نظر داشته باشد. سعیدزاده بسیار باید ما با احتیاط باشیم نسبت غزلیات خواجه حافظ. بسیار باید هوشیاری و بسیار یک سطح، واقعا یک سطح بلندی غزل است. اگر خوب مخفی نباشد، خوب امروز من فکر میکنم که یک سرودی شما میگذاریم. کدام متن شما انتخاب کردید اصلا آنچه که امروز بینندگان ما، شنوندگان ما میشنوند، متن شما از دیوان کمال خوجندی کدام است؟ خب باید بگویم که ما در یک آهنگی برای انسامبل هم مثلا شما بله میکنم که اساسا شما خودتون انتخاب کردید متن. بله، برای هر هنرمند آوازخوان‌ها شکل غزل رو همش رو من پیشنهاد کردم. و در این و یا آهنگ‌ها، خب آهنگ‌هایی که خوب سازمان دادیم و آهنگ‌هایی که از جانب استادان صنعت بسیار خوب سراییدند و در دل مردم راه یافتند در برنامه‌مون جا کردیم. و اینجا باید بگویم که یک متن بسیار خوب خواجه کمال رو در سرود اوفر محیر که عکس روی چون فیته در آب از خود رود، در همین جا دادیم. و در همین برنامه که ما اینجا اومدیم چند مدت پیش و این برنامه ما ثبت شد، خدا خواهد پیشنهادی هم توسط تلویزیونی ولایتی هم توسط تلویزیونی تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. و چیز دیگری من باید قید کنم که در این برنامه ریزی که با استقبال 700 سالگی شیخ کمال در شهر خوجند برگزار می‌گردد، البته با اشتراک پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان، ما ترانه بسیار مشهوری که در تاجیکستان با نام عبدالرحمن بیگی است که بسیار غزل مشهور است، دردآلوده است، سوز و درد دارد. همین ترانه ما رو اینجا خوشبختانه عجب آن دلبری جادو کجا رفت و همین رو انتخاب کردن و ما خوشبختانه با گروه انسامبل دولتی شش مقام با گروه مردان این ترانه را آوازخوانی کردیم. و اینجا خدا خواهد ما روزی برنامه ریزی، برنامه فرهنگی به استقبال این ابرمرد این ترانه رو تغنی اندازی خواهیم کرد. سلامت باشید. من یک امیدوار هستم که همین تشبس شما، همین ابتکار شما در مورد روی آوردن به اشعار کمال خوجندی، به موسیقی در آوردن، به آهنگ بستن، این یک ابتدای کار خواهد بود. همین جشن 700 سالگی کمال خوجندی یک مرحله نو رو در مورد ایجاد موسیقی های نو بر متن کمال آغاز میکند. مخصوصا هنرمندای جوانی ما، از هنرمندای بزرگ ما، از استاد بوی محمد نیازوف، از استاد جوربیگ نبیف، از استاد جوربیگ مرادوف، از شما برین استادا یک عبرت میگیرن و اونها هم به این دریای بیکرانی شعر کمال خوجندی غرق میشوند. من همین خیلی امیدوار هستم. من فکر میکنم که اونها رسالت دارند، آنها باید این کار انجام دهند، وظیفه دارند در نزد روح، در نزد دنیای باطنی اینها. آنها عبادت هنرمند چیست؟ عبادت هنرمند نیست، اون است که رو به همین غزل‌های نو باوردن است و آنها باید ادامه ما باشند، ادامه بای محمد باشند، ادامه جوربک ها باشند، ادامه آدینه و ظفرها باشند. زیرا که آنها وظیفه دار و رسالت دارند در نزد این ملت. آنها باید این رشته رو بگیرن و ادامه استاد باشند. خب من شما رو با این جشن مبارکباد میکنم. باشه. زیرا این جشن شما هم هست. اون نفری هست که
برای بنیادی این جشن و تنتنه سهمی عظیم دارید، همراهی البته همکارانتون، همراهی اون نفرهایی که همراهی شما کار میکنند. و در پایان صحبت ما اگر حرفی دارید برای بینندگان، حرفی دارید برای هنرمندان، حرفی دارید برای ما، مرحمت. خب من فکر میکنم که حالا خیلی کارها زیادن که ما برای این ابرمردی نابغه ادبیات تاجیک باید انجام دهیم. حالا ما کاری نکردیم. من فکر میکنم که حالی کاری نکردیم که خب باعثی خب گفتگوی ما باشه، افتخار باشد. ما بسیار کارهای مونده است که هر نفر، چون در بالا ذکر کردیم که هر نفر هنرمند رسالت دارد، باید انجام دهد و باید خودش رو وظیفه‌دار کند که باید کاری برای این ملت کرده باشد که پیکره ساز باشد و خب باعث افتخار خودش باشد که فردا برای خود، برای نزدیکان، برای پیوندان، برای بستگانش بگوید که من کاری را انجام دادم در زندگی. و من از شما سپاسگزاری میکنم و من خوشبخت‌ترین نفر هستم از هنرمندان که خب من نخست شده دست به همین اقدام نهادم و بابای خودم را، گذشته خودم را قدر و قیمت کردم. من میدونم که من برای کی چی زحمت و چی خدمت کردم و این باعث افتخاری همه ما تاجیکان باید باشد. شعر کمال، دنیای کمال، خب درد کمال دنیا را گرفت، دنیا را به حیرت گذاشت. واقعا از کمال هر کجا افسانه شد، هر کجا قصه شد. ببینید تا به امروز شعر کمال چون چراغ است، چون نور است، علنگه دارد، علنگهش زیادتر می شود، شعله‌اش زیادتر می شود، دردهایش زیادتر می شود. از این رو من باری دیگر این مردمی سربلند تاجیک رو با این عید، با این جشن که واقعا در پیشروی این جشن پیشروی ملت قرار گرفتند و واقعا همین مرد جسور، همین مردی فرهنگ پرور توانستند که این اقدام ها را پیشه کنند و به جهانیان گویند که کمال خوجندی فرزندی ملت تاجیک است و باید ما و شما از این مرد، از این ابرمرد، از این نابغه ادبیات افتخار کنیم که مادر تاجیک چنین فرزند رو روی دنیا آورد و چکامه های کمال، دردهای کمال، ریزه های کمال به پریشان شدن به گرد و اطراف این سیاره و ما باید افتخار از این ابرمرد و از این نابغه داشته باشیم. هزار تشکر. من یک بار دیگر شما رو به خوجند باستان خیر مقدم میگم، به این جشن بزرگ و فکر میکنم که با حضورتان، با حضور همکارانتان، با حضور دوستان هنرورتان به محفل ها، به جشن ها، به این به بزرگ داشتی شیخ کمال خوجندی یک نوری دیگر عطا میکنید، یک جلوی تازه، جلوی دیگر عطا میکنید. امیدوار هستم که این جشن به قول شما عالم میگیرد، به قول خودی کمال خوجندی عالم سخنی کمال بگرفت. امروز جز این سخن نیست و امروز ما فقط درباره کمال خوجندی صحبت میکنیم. و دوستان عزیز خاطررسانی میکنم که در برنامه امروزی شکرستان جان یک نفر هنرمند نامور تاجیک فرخت سیزاده حضور داشتند و تا برنامه‌های دیگر امیدوار هستم که در روزهای جشن کتاب کمال، شعر کمال همراه شما از خیر عزیزان تا برنامه‌های دیگر در شکرستان جان.